Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri twuma masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri twuma masaha ya nimugoroba birasa guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 3 z'ukwa kane 2024 ndasubiramo. Turi mu gitondo cyo ku itariki 3 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tugarutse mu cyitwa makuru, tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ibintu birakomeye, ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi, ibintu birakomeye. CNDD FDD mwabantu b'Imana mwe, iri shyaka riri ku butegetsi riri mu kaga gakomeye cyane. Ni amakuru arimo angeraho aka kanya tayari ubu tuvugana. Tujya kwa rero tubyinjirana tubiva imuzi n'umuzingo, ariko muraza kunyemera mbere na mbere ntangire tuza abarundi by'umwihariko kuko badukurikira bari hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Abarundi bari ahitwa za Yolanda mumeze mute? Abarundi bari ahitwa Kumana mumeze mute? Abari hitwa Coline Kinazi, Coline Tongo, Musenyi, Ngozi, Rugazi, Coline Munanira, Karuzi, Muyinga. Abarundi bari ahitwa Kilerama, abarundi bari ahiza Coline Kinigi, abarundi bari Coline Mujejuru, abarundi bari Coline Mulangala, abarundi bari Minango, abarundi bari Zaburi, Gitega, Bujumbura. Turabasuhuje cyane, ariko kandi rwose tubahaye nikaze mu Rwanda. Turabasuhuza abantu badukurikira bari Kigali mu Rwanda, mu burwa mukuru, babadukurikira bari mu ntara zigiye zitandukanye. Tubahaye ikazi. Mu gihugu cy'Ubugande barahari cyane kwa Yoweri Kaguta Museveni, kuko badukurikira ari benshi cyane. Tubahaye ikaze. Turasuhuza abantu bari Malawi, ariko tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo ku itariki 3. Abari Kenya, babari Tanzania, babari South Africa, babari Congo, babari za hose, babari ku mugabane w'Uburayi rwose, Amasibi, Canada, ariko kandi tukabasanga hano rwose mu bice bya ntuza babari hano muri ibice byano ni heda, babari hano za Aziya, ubwo ni ku mugabane wa Aziya, babari mu bice bigiye bitandukanye. Bose turabasuje, ariko kandi tubahaye nikaze. United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, tubahaye ikaze. Ni amakuru rero arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kwa dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo kuko ni ibintu by'agaciro. Tugiye gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kubanza muri amwe mu makuru akomeje guturuka hitwa za Cibitoke, tubapdating tubabwire uko situation ihagaze. Ni Cibitoke kugeza amagingo cyitwa imyiteguro idasanzwe igikomeje ku rwego rwo hejuru. Turaza kuba tuyikomozo tubiva imuzi n'umuzingo. Hari abarundi bari kumva amasasu menshi bakajya ngo yenda hari ikibazo gihari. Ndagira ngo batangarize ko kugeza amagingo ya ari imyiteguro idasanzwe ukomeje kugenda igaragara mwabiriya bice. Na mukanya gato gashize rwose barimo batoreza kumanukira mu ndege ahani za Kibira. Katurebe ko video na nyifite ni indege rwose barimo babatoreza kumanukiramo, babatoza kurashisha amasasu manini ndetse n'amato. Katurebe ko nyifite. Aha, iyo video ndabona nayo mfite, ariko iya masasu gato cyane ndayifite gato. Cyitwa imyiteguro cyangwa se imyitozo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi ikomeje guhabwa imbonerakure. Ibintu birakomeye mwabantu b'Imana mwe. Ngira ngo na makuru menshi muri iki gitondo tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo, ariko kandi dukomoza kuko ni ibintu by'agaciro. Nyamuna tukagenda tuzenguruka, turaza kujya hano za Gitega, ariko muze kunyemera tugane gato kuri CNDD FDD. Ni ishyaka riri ku butegetsi yobowe n'uwitwa General Neva, murabizi umunyamabanga mukuru wayo niwo bita Reverien Kuriyo. Ibintu muze kumbabarira tubyinjiranemo kuko kugeza amagingo amakuru turimo dufata harimo ubugambanyi. Ibintu ntago byifashe neza
muri rusange. Ubugambanyi burimo bukomeje kugenda buvuza ubuhuha mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo byose tugiye kuba tubyinjiranamo rero gatanu kuri kagenzi kako, tugere tubabwira uko situation ihagaze, ariko turaza no gusimbukira Bujumbura tubabwire se byabyutse bite ku kibuga cy'indege, byabyutse bite hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi hose. Turaza kuba tubapudetinga tubiva imuzi n'imuzingo, tubabwira uko situation ihagaze, muraza kumenya byinshi. Ngira ngo rwose nimba utari wakora subscribe hano kuri Duniyani Kote TV, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo ibintu bize kugenda neza muri rusange. Tubahaye ikaze rero, ari nako matera isari sayuti, ubwo mba ninjiye nanasinyira n'amakuru. Tubahaye ikaze rero by'umwihariko, ariko mwinyemere tubanze duhere ku nkuru idasanzwe, ikaba ari inkuru irebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ni inkuru rwose ikomeje kugenda ituruka hano i Bujumbura, ikaba ari inkuru y'ibijyanye na CNDD-FDD. By'umwihariko ni CNDD-FDD rero ni ishyaka murabizi riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, ariko kugeza amagingo aya rikomeje kugenda rigaragaramo ibintu bitari byiza. Impamvu nkubwira ati ririmo riragenda rigaragaramo ibintu bitari byiza kugeza amagingo aya, murabizi umunyamabanga mukuru waryo Reverien Ndikuriyo, ndetse iri ni ishyaka ririmo abanyapolitike bagiye batandukanye, ririmo riragenda rigaragaramo icyo nakita nk'amacakubiri kubera gushaka bamwe kwigwiza imitungo ndetse abandi bakanuye n'amaso yabo. Ubwo rero rwose ahangaha haje guhitabamo ikibazo gikomeye cyane, aho bamwe bavuga bati ibi bintu ntago biri bushyire uwitwa General Neva. No kuvuga ngo rero ikiri shaka kiri gutuma rwose ricikamo ibice, nuko kugeza amagingo aya hari kugaragaramo kudahuza mu banyapolitike bagiye batandukanye bari muri iri shyaka, aho bamwe bagaragaza ko bagenzi babo bakomeje kugenda bigwizaho byinshi mu mitungo ibarizwa muri iri shyaka, ndetse abandi bakagenda bakora buri kimwe cyose gishoboka, n'ubundi bakagenda bagaragaza gukora ibikorwa n'ubundi bidashimishije, ubwo byaba mu bijyanye no gushaka kugira gutya ngo higaragaze kuruta abandi, cyangwa se abigaragaze ko bayoboye abandi ntacyo bamaze. Ibyo bintu byose rero byatumye muri iri shyaka rwose hongera kubaho rwose ikintu kijyanye no gukozanyaho, kuko kugeza amagingo aya harimo haragaragara ibintu navuga ko bitari byiza muri rusange. Harimo haragaragara ibintu bitari byiza muri iri shyaka, gushaka guhigana, gushaka kwicana. Ibi ni ibintu byose mvuga yuko bishobora kuza gushyira hasi igihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba byatuma igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kuba gishobora kuza kujya ahabi, gishobora kuza kujya ahabi mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ubwo rwose mw'abantu b'Imana mwe, birumvikana yuko situation ari hatari, ibintu bitoroshye habe namba muri rusange. Andi makuru atariho ivumbi akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana, mu nyemere mbabwire yuko kugeza amagingo ya hano muri ibice byo muri Korine Munanira naho hakomeje kugenda hoherezwa abasirikare, ahitwa za Ruyigi hakomeje kugenda hoherezwa abasirikare. Ibi nabyo ni ibikorwa by'umwihariko by'umutekano mucyo ukomeje kugenda ugaragara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'ibikomeje kugenda byitegurwa kugira ngo hataza kubaho ikibazo isaha iyo ari yose. Birumvikana yuko rwose igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye, gusa icyo nababwira cyo kugeza amagingo mwa abantu b'Imana mwe, ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD nitaza kumvikana, ibi biraza gucamo ibice igihugu cy'u Burundi, bitume haza no kubaho ikibazo, dore yuko bishoboka yuko rwose amatora ateganyijwe bishobora gutuma haba no kuyatsindwa haramutse hatabayeho kumvikana hagati ku mpande zombi ngo basenyere umugozi umwe. Ibintu birakaze, bagomba gusenyera umugozi umwe kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Andi makuru atariho ivumbi nk'ubu munyemere mbabwire yuko rwose usibye kuba ibi bikorwa bikomeje kugenda bigaragara ahitwa i Bujumbura, ni Bujumbura kugeza amagingo nayo ikomeje kugenda igaragaramo umutekano muke mu masaha y'ijoro. Namaze kwakira amakuru yuko rwose barimo baragufata by'umwihariko bakakugira nayo mu masaha y'ijoro, ugerageza kuba wagira gutya
watembera cyangwa se wagenda mu buryo by'umwihariko budasobanutse bakakugirira nabi ku rwego rwo hejuru. Ayo makuru nayo rwose arimo aragenda angeraho 5/5. Birumvikana yuko rero ibintu bitoroshye habe namba muri rusange. Ubwo rero rwose abantu bari i Bujumbura umutekano muke ukomeje kugenda uhagaragara, ni umutekano mpamya nashidikanya ko ushobora kuza kubagiraho ingaruka, ariko kubera Imana ibintu bigenda neza gake gake n'ubundi bikarangira bigiye mu buryo bwiza. Amakuru atariho ivumbi rero yandi akomeje kugenda angeraho kugeza amaginga ya Bunyoni nawe ishyamba si ryeru. Bunyoni ishyamba
bigenereza. Birumvikana rero ibyinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi bifata indi ntera, ibintu bikomeje kugenda rwose bikara ndetse abinakarata by'umwihariko muri rusange hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Naho ndimo ndakira amakuru y'uko ibintu bitifashe neza ndetse isaha n'isaha bishobora kuza kuba biba ibindi muri rusange. Ati ndi hano i Bujumbura ariko ndimo ndabona amakuru ari menshi cyane ahari. Aha ku kibuga cy'indege ibintu ntabwo byifashe neza, cyitwa ikoranabuhanga ririmo iravaho ariko rivuyeho mu gihe ibikoresho n'ubundi bya South Africa bikomeje kugenda bihasesekara mu buryo mwese cyangwa ubundi. Birumvikana yuko rero situation ari hatari aha i Bujumbura, naho ibintu bishobora kuza gukomeza kuba ibindi bishobora kuza gukomeza gukana ndetse bikanakarata. Ni Bujumbura kugeza amadinga nayo umwuka wayo utari mwiza be nambangira ngo maze iminsi mbabwira nti mu kanya gato biraba bimeze gutya, mu kandi bikaba bimeze bitya. Abantu b'Imana mwe ngiye maze iminsi mbabwira nti igihugu cy'u Burundi mwitonde, ibi bintu byo gufata abanyamurenge mukajyana mu gisirikare mu buryo budasobanutse, ibi bintu mu bigendemo gakeya, abatagiye mu gisirikare bagaye korerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bagahohoterwa. Ati ibi bintu mubigenemo neza, mukamakanya mukabicisha hirya mukabicisha hino, ariko ibi bintu sibyo. Nimba ari igisirikare mucyubakire ku basirikare bagendera ku murongo mwiza, ibintu bigene neza, ahasigaye igihugu cyanyu igihugu cyiza. Nimba ari imbonakure muzitoze, nimba ari ukurinda umupaka mu burindi, nimba ari ukujya gutanga imisada muyitange, ariko mutagenda kuvuga kurenzaho amagambo. N'amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi munyemerere mbabwira yuko witwa Bunyoni, ngira ngo mukanya maze kubasomera inkuru idasanzwe. Uyu ni Bunyoni isaha n'isaha ushobora kuza kwicwa. Uyu ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, amaze igihe kirekire muri gereza ashinzwe ngo gushaka gutembagaza cyangwa se guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. Ngira ngo uyu mugabo igihe amaze n'ibyo ashinzwa muzi yuko neza rwose amakuru yaje no kujyanza akavuga ko bihabanye, kuko ibi bintu byose ashinzwa byinshi ntabyo yigeze akora. Kandi mwibuke neza yuko uyu ari umwe mu bagabo bafashije igihugu cy'u Burundi byinshi, ndetse yabaye n'umukuru wa polisi mu gihugu cy'u Burundi, yagiye agira inshingano zigiye zitandukanye. Birumvikana yuko rero kuba akomeje kugenda agirirwa nabi, ibyo nabyo ntabwo ari ibintu byiza cyane, ndetse amakuru turimo turakira yagiye inshuro nyinshi ageragezwa kwicwa, inshuro nyinshi agenda ageragezwa kwicwa, ariko Imana igakinga akaboko. Munyemerere mbabwire yuko rero isaha n'isaha nawe ari mu bantu rwose amakuru arimo akikaho yemeza ko bashobora kuza kuba bagirirwa nabi muri rusange. Arega mwabantu b'Imana mwe mushatse ibintu mwabigendanamo neza gake, ibintu mukabigendanamo neza gake. Abaperesikopi y'u Burundi n'ab'u Rwanda nyuma yuko bahuye nibo bari bamaze iminsi bavuga bati nyamara dere twe twahuye dere ubwo muze kunyihanganira, yenda hari umuntu uvuze ku buhanga bw'ibyuma ngo n'abaperesikopi, ubwo ngiye niko mbivuze. Nyuma yuko bahuye by'umwihariko hagati ku mpande zombi by'u Rwanda ndetse n'u Burundi, bamaze iminsi bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bigomba gutuza bikiyunga, noneho bigashingira ku kuba nabo ubwabo biyunze. Kandi nyamara igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi byari ibihugu by'abavandimwe, byasabanaga umunyu, byari ibihugu byari bihuriyeho byinshi. Murabizi duhuriye ku mico myinshi muri igihugu cy'u Burundi, nta nubwo twakabaye tujyana, abantu duhuriye ku rurimi rumwe. Ahantu ndi buzamo nkavuga bakanyuma, ntabwo twakabaye turyana rwose nk'abantu b'Imana mwe. Twagakwiye kuba dusenyera umugozi umwe kugira ngo ibintu bigende neza. No kuvuga rero ibintu bimaze iminsi nabyo binatangazwa, ariko kandi binavugwa by'umwihariko rwose Imana igeze gutya rwose ikabikora, tukabona imipaka yongeye gufungurwa, tukabona ibintu bigenze neza, byaba ari byiza cyane. Ariko ibi ngibi witwa General Neva ntabishaka mwabantu b'Imana, ntabishaka, kuko ntabwo waba ubishaka ngo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukivuga amagambo menshi ubeshyera u Rwanda, uvuga yuko ngo rurwohereza abasirikare, uvuga ko rushaka gufasha Leta Tabara. Ibyo byose ni ibintu tubona
twarangiza tukituriza, ariko ibintu bigenzemo gake ibintu byagenda neza muri rusange. Reka tubashimire no tubifurize kuguma neza abakunzi ba Duniani Kote TV. Yari Moses wanyu n'ibisanzwe, abajya ku kazi katubifuriza akazi keza, murakoze cyane.